Ekipica, pozdrav iz Hrvatskog Zagorja, iz jednog divnog vinograda. Daj mi recite, molim vas, zašto je tako teško svima istrčati 1 km? Oni klasični glupi izgovori, joj, nemam dobre tenisice, joj, nemam vremena, joj, bil sam na pivi, bil sam na gemištu s kolegom, jel? Samo izgovori. Sad ću vam reći kako istrčati prvi kilometar, pošto je to svima onak najveći problem, jer taj prvi kilometar kad prođete, ostalo ide onako ko iz puške. Da li su vam bitne dobre tenisice? Pa dobro bi došle, ali ne nužno. Koje ja imam trenutno? Čizmice, da, predivne gumene Pevec. Vrh svijeta. Da li je podloga bitna? Za 1 kilometar? Ne. Znači da bi uspjeli taj kilometar završiti, bitno je krenuti lagano. Znači idete iz početka sa nekakvim promjenama. Radite prvo minutu laganog jogginga, pa napravite 3 minute hodanja. Pa opet minuta jogging, pa 3 minute hodanja. I to ponavljate 2 do 3 treninga. Znači u drugom tjednu stavljamo 2 minute jogginga i dalje 3 minute hodanja. I tako odvrtimo 5 do 6 serija. 1, 3. Povećavamo na 3 minute jogginga i dalje smo na 3 minute hodanja. I opet kombinacija 6 serija. 1, 4. Ostajemo na 3 minute jogginga, ali smanjujemo na 2 minute odmora. To je 2 minute hodanja. Dakle, i to je način kako doći do vašeg prvog kilometra. Znači, smisao toga je da svaki tjedan povećate barem minutu tog jogginga, a smanjite po minutu hodanja. Tako da kad dođete na nekakvih 6, 7, 8 minuta u komadu trčanja, stigli ste svoj prvi kilometar i vi ste carevi, a onda vam više nema kraja. Topla preporuka je da ubacite u tih par tjedana treninga i nekakve vježbice snage, pogotovo za noge koje nisu naviknute na trčanje, jer je to novi oblik tjelovježbe na koji niste adaptirani. Tako da slobodno ubacite koji čučnić, neće vam upast kapa s glave. Evo, dragi moji, toliko od mene za danas. Nadam se da ste shvatili na koji način doći do svog prvog kilometra. Znači baby steps, malo po malo, kombinacija jogginga i laganog hodanja, što se mijenja iz tjedna u tjedan. Tako da ćete vrlo brzo doći do svog prvog kilometra, a onda ste na konju i onda možete zajahati svaki kilometar dalje. Zapratite me na mojem kanalu i vidimo se, ekipica, idući put. Lijep pozdrav svima. Bok iz Zagorja.